tot in jong Carol in athum pen chu ka pi ding na hi atin anop pi ta na hi langkhat na Mike le Teddy chun la asa thon in a hi le ala sa thon chu Melissa le Erican angai nom thon lo je achun adal tha han tan ajing in Teddy chu Carol koma achile Carol chun vacha khanin amani naw sen khat api banga kiji drawing khat avet sa in a hi le Teddin nai deu a drawing chu aga ven iti dana naw sen chu to kilo ne ati na hi le Carol chun tot koma naw sen ipi dinga ka thum le ei no pe ati pha nin Teddy chu ki pa hle zingin chu in Carol chun naw sen ipi na dinga chu to ka lu khom thon ding hi ati ki pha nin Teddy chu anom ki ta pon hi Carol in jong to ka lu khom ding na nop lowa hi le Mike to jong ka lu khom thi ati na hi le Teddy chu anom pon a hi wang in Teddy chun agelin hi le hi chi ti lowa chu lampi dang naw sen nei thi na ding lo a hi dan he je achun Carol thu sei chu anop pi in hi chu in Mike koma achi in Carol hi diverse ka pi ning ka ki khen pi ding a hi tai ati na hi le Mike chun Teddin Carol chu ipija a khen gur ham a he them thelo je achun Teddy chun Carol in chanei ding anomin a hi wang in ke hi chanei thelo ka hi in hi je achu ken ka khen ding to ka ki chen sa ding to ki chen zo chom kha zo le to ki khen ki hlana ke to ka ki chen ki hlanding chu ting le cha ka nei hlanding a hi tai atin thilum dan ho chu hoita a sei pi in a hi chu in sin a chum hung ki nin Carol le tot ki chen na ding ni khu a hi tan priest lo a hi je achun Teddy mama chu priest a apang ki tan to chu Carol to ki chen ding a thanum hle in to chun ka dong ma te ni ma sanga Carol to ki cheng dinga ka oma ka dong ma te nin ima a seilo lungel se anei lo hlan hi ka ki pa hle zinge atin chu in Teddy chun tot adong in Carol to na ki chen ding hi na lung thlai hinam atin a hi le to chun henge nang hi ka naw to banga ka gel na hi in nang ki pa na ding a hi pole ipi hi zong ka bol ding a hi atin a hi le Carol zong a ki pa hle in Teddy chun aloi ho za ninga Carol le tot ki chen ding hi aphat sa lo na umovam atin adong in a hi le koiman ima a sei lo phanin ama ma chun ken ka phat sa poi a hin ti ki ta na hi aloi ho chun kidang sa ta in Teddy chu ave ovin Teddy in tot koma nang ke hi na pin pi na naw to banga nei mo hin ka ki pa hle a hi wangin ka pin pi khat a umi atin mai koma chun ke le Carol hi naw se nei pi theding ham atin adong in a hi le Mike chun Carol ano pol ipi kho de ham atin Carol in jong Teddy chu aven nang ka zina hin nang na no pawa hi le ken jong kho ka sapoi ati phanin Teddy chun tot koma no mo sa hi in atin to chu mi pi to na lang achun ato sa in to chun ima a sei lo wangin alung no mo hle zingin chu in Teddy jong Mike le Carol chu akichen sa hlon ta na hi zana party a bol ovin a hi le tot lung no mo ta achang se a alam chu Teddy amu phanin agachi in ipinati ham na pha hinam atin adong in a hi le to chun honom be se lo hun ke ima ka ti poi ka phanai a hin tin langkha na Teddy chun Mike le Carol ki pa ta ato khom sona aki holim thon amu achun aki gelin ka thil bol hi ka bol khil khat ham atin a hi ajingin Teddy chu Mike le Carol ato khom pe na chu agachi in gift khat agapin amanin jong avet thon le van a hi in Teddy chun hichiwan hi zana na lu thon pha le na ki van thon ding a hi atin a hi zanin Carol le Mike chun imu ding ati thon le Teddy a hung in zan khowa aki jong na komwa ka ding a hi atin a hi le Mike chun ipitinga ka komwa na de ham atin ponin ka imu theilo diu he atin a hi le Teddy chun ithil bol hi naw sen ading bowa I bolo a hi in ke jong ling ipi kho de ham atin a hi Teddy lungel a hin azo khat le Carol hin Mike hi lung se ta khante ati ja hi ta hi a hi azingin Teddy chu aloi ho se ta khom pen wa hi tot a hungin to chun asam hi hoita a hin kitan tan a hi la aloi ho chun kidang asa thei hle avin Teddy jong tot koma tunia chun na mel akidang e ngo gawa hi te ati na hi le to chun ke ka hungnom poi bolding ka ne ye Mike ki poi lang gawa hlonin atin adal thata na hi kal jong zu botol khat akichaijin apotan chu in Carol ahung in aloi ho koma chun ken evaluation test ka bol e atin test kit khat avet sa le Erican hi chi test ki chu alan hi chi hi evaluation test ki bol na hi poi pregnancy test ki hi atin a hi le Carol chun evaluation test ki to kilowal be se ale ka her khen theilo a hi atin Melissa jong test ki chu alan aven ki dang sa ta in naw na vop ta hila a hin tin a hi le aloi ho si chun ki dang asa thei hle ovin Carol in jong gang ta a avet le positive a hi phanin akipa hle in Teddy chun Mike koma nang chana nei di ta hila atin a hila Mike chun angol thim nei ham Carol la keinin ima ka bol hon poi among monga jong ni khatni ni ka a koi naw vop de ham atin hi chi hin nang cha hi ati phanin Teddy jong ki dang sa ta in ken jong cha ka nei thei di ta hila atin ki pa ta in Carol to ki koi to hlan ta na hi langkhat na kal chun apolanga zu adonin a hila amasang ta hi drone khat hungleng amu phanin ki dang asa hle in gang ta in sunga a thlailunin aloi ho koma a seile aloi ho chun zu akham wal be se ja a mo se hin te ativin ata san ta povin chu phanin kal jong ahung pot ki nin a hila drone chu amu ki lo phanin
kaloi ho sei cho ta hin te zu ka khamwal be se je hin te atin hi chu in sin chom ahung ke nin Teddy le Mike chun lunglu ta a bekon ane thlonin a hi le tot ahung in lunghang ta a ipidinga ka bekon na ne ham hichi bekon chu kei koi a hi ne ne ding thon jong le kei ko mana se an ne thon le iti ham ati na hi le Teddy chun nang ka hol thon le ka mu thon lo je a kan ne thon a hi tai ati na hi Ajing in Mike le Erica chu ato khom thon in a past life a sei khom thon in a hi le Teddy ahung in tot ko ma alut pai pai in tot ko ma chun a bekon ane pi ji a chu ngai dam a thu min chule gawa dinga atimin a hi wang in to cha nom kit pun a hi Mike le Erica jong hun tam zo khom thon in a ke holim ji thon in amani hi ahung ki doi thim thon tan langkha na kal chun azudon anga thei pun Melissa to ato thon in zu adon thon in Melissa chun Carol chu zu don dinga glass khat aga pin a hi le Carol chun nawop ka hi in ken zu don punge atin a hi chu in sin chom ahung ki nin Teddy chu bong a koi naw bong a hen na munwa chu aga chi in Mike bong noi la chu aven a hi le tot ahung in Teddy chu gawa dinga a ko le Teddy chun ka boy je ati phanin ton in jong henge ke adinga phan a nei lo a hi tai nang ne ngai chat pha le ke ko omin ken nang ka ngai chat pha le nang na ompoi ati na hi le Teddy jong lung hang ta in ka u ka naw phat ka pi lo le koi ka pi de ham atin amani hi ta kheu thon lai ta chun anung lang a Mike in thisan a khut do chu ton in amu phanin gang ta in sunga a lu ta na hi le Teddy chun tot hin Mike hi virus anadinga agin mo hite ding a hi ati ja chun amazon in sunga a thlai lunin tot ko ma chun Mike hi virus ana a hi poi damona chum ani a hi bowe ati wangin aloi ho chun ata san ta povin a hi zanin Mike chu apolanga lungno mota a umpe na hin Teddy a hung in Mike in jong avet le Teddy chu safety su na hoita akivan chu amu phanin kidang asa hlein Teddy jong lungno mo hi in atin Mike chu in sunga apuilun in a hi le in sunga chun aloi dang zo sin jong safety su chu anakivan che ovin Mike chun aloi ho ko ma virus anna ta kai ham ati na hi le ton in jong henge atin Teddy chun virus anna ta na hi poi mo an symptom chu virus to kilo thim je abu safety dinga hita he ka kivan o hi atin chule Mike lup na jong chu plastic ten hoita a sempi ovin asunga chun a sa ovin a hi le Teddy chun to hi Mike plastic sunga a hitan imati ta ponte atin a safety su chu ala do in aloi ho ko ma jong na hon jong kila do ovin atin a hi le aloi dang ho koi machan ala do opovin a hi Erican jong Mike chu aga ho pin a hi le Mike chun Adam lo ka hi ne ha nai hi in a hintin Erican jong a ho poi Teddy nang chu damon na chum ani a hi bove ati atin aki kis thlantan a hi la aloi ho chun akipa pi thei hle ovin hita a umlai ta owa chu Melisan aloi ho si chu polanga a hin ko in ama ho jong a thlai da ovin a hi le bong pi thi chu amu phan ovin kidang asa thei hle ovin bong no chu ima atipon Zinka a Mike chu bong pi koma a hi je a to hi bong pi a thi le Mike chu virus anadinga agin mo naw chu asang di setan Teddy jong aloi ho koma Mike hi virus anna a hi poi virus a hi ta a jong le ni kha jong thingnai lo a bong a thi jeng di chu ta san a poi atin a sei wangin aloi ho chon ata san ta povin Mike chu munchom khana sa ding hich ina kuna sol do ding a gotawin a hi wang in Teddy chon Mike hi virus anna a hi poi na chom nei a hi bowe atin hich ina kon a sol do gu nu chu a phalta pun a hi le aloi ho chu lung no mota in a po novin ama ho na ding in chom zo ki holding lungel anei tawin a hi hichizana chun Teddy Mike dal thalo in akoma chun akizam in ani thlona chu masanglai aniau lai thu ho asei khom thlon in a hi le chom kha zo in ei mu thlahon ta na hi zinka a Teddy ahung kha le akoma Mike anom tapon ama jong gang ta ki thodo in Mike lup na chu avet le Mike in anadal tha pi lekha khar hi amun hichi lekha achun avela goodbye ti ding he kananop lo a hi tia ki ji khar hi amota na hi hichan a hin The Last Man on Earth season 2 episode 16 le 17 akichai tai